warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi kun ang mga maranosong o di na mga rinarinawagan. Siya ko na di kukurmatan sa mataid o makiragamas sa mukay dua. Kaya ako na rin kilala na dasala ko Princess Analian. Aginang ko na rin so kalalamitan na si ko ilano yan. Dasal ako ni ko Lady Green and so pamilya Pascan ay dua. Sakat di ko na Princess Analia so mga rinarinoan, hindi na mga maranosong para si ko lablabo o magkiragamas mo ay dua babulang. Katay ng wassalam.
bein matai dia koin kena dia kengkerang onano mamu sesatai dia merin mai la bein narwa ila de la kamai parin se sana mây la bờ bên sau khi ai
Yang
na dai nama tai được na dia cười na cười kira gue sama gue kira bilai amai kata tuh betul ai dulai betul nade kopaka gue sarogi sobawe yakini garing sendiku keraya ada apakah ura disay ya to apa gusoran nakagi Yesus kanan jalan bila betul prinsesa dia karena soding karom irwal tadi nasa utama saya pakatamain na panama na ya masih makan ina ombak kaya sirim pangan aku dia itakang dinawagin ayam makan binar nadi kumindi seurin yang yai nawan intai sagina dini benar aku nana dia sagi yai den yai ranan nama kai dekin kopi yang dawa itu selamatin ayong wika gending sa orang kuno